Bishabeles, sukili walkili ambalo kabuti uhelta behlati le sutukil hela ni por que le cambie su chico el tele Yucatán wexaka uheltes bar wahaipel barro kuyuchule. Ujala chi Yucatán Mauricio Vila dos Altos aka holi behlay el nuk besahil meyah un hatsma kol kawilkesh chohtaku bonilo nokoba. Ya no vino hehelas tushil kahal kahil ya vino kachi tati make bishubing umeyah ujala chi Yucatán yetula makilo hol popilo uyet meyah. Le tío Becuyara, 20 asistentes del pueblo, Penuk Besagile Meyahuka, apoyo seguro. Bastial tumen, le Chalo Binukachi, Tatimak, Wabiam, Bashma Patal Kubetal, Takahal tumen, Hegelas Halachi, Wabishe, Yanazak, Yuhel Temaco, Valetio, Kunuyalo, Gunusa, Helbi Bashma Pataltan, Ubetali, Tumen Kuyali, Halacho, Mauricio Vila, Wamatuya, Le Mash, Yashtus Kutak, Pahantul Make, Bash, Kun Albil, Bashma Patali. Le va mal, o vemos va con uyal maktum, beyuyal ikleti, beituno, dos yanuk altico jejelas meyahil, le maco va 1000 juntulu mine maco con un joco le meyahila, manal tanchu muque 73% y colelo le más atac bajo con otaca pal y chile bajela. Ulak Bashil Molay el Cambesa, Secretaría de Educación, Yetelupe Much Kabilucaba Fundación Alberto Balleres, Tac bajo de Lucasa el Umeyahil, Cap el Nahil Shock, tu Mectan Kahil Canasin. Upel secundaria y el upel bachillerato técnico, tel tunshano, shingwalik tesho, yan takutial 1400, un tulu shoknal, upasta lutak pajalo telo, telo tu shamanil, ukahil canasin, fraccionamiento Portal San Pedro, bello, le paralo con shok, ya no, tu shamanil, yete tu chumukil canasin, upasta lutak pajalo shok, kelo, ujol popilo mola, il cambesas, Liborio Vidal Aguilar, Kuchachi tikle meyakubet tikle much kabilo Fundación Balleres yetel nuk besahil meyakubet koba yete emul meyahil takietel umolayil UNESCO beitun uchikle bahela ichilkima kolalil kumbet bil kapel nahilo shok bin tukahil kanasin ulak bashil ulau hatsil usabal bakunale 10 octubre kun kahala ukapel bakuna tele coronavirus tipalalo yantio 5 tak 11 jabo 18 el Mectan Cajilo, 10 14 de octubre, con 8 lejela un peliquín con sabe le vacuna Pfizer tile para lo va. Lunes 10, abala cansacabe de calotmul, martes 11, chaksin 15 notillo yash kukulietel mama, miércoles 12, semul chapap canta mayek etel mococha, jueves 13, sinanche, silam bravo, onkawichetel mushupip, yetel 14, viernes, Copoma, San Felipe de Río Lagartos, Yanshanutzabe, Lucapel, le vacuna Cancino, Titushan, 10 tak 12 de octubre, la Utiamaco, Yantio 18 Jabo, tak Manal Habtio, Lelo Tukahil Celestun Panaba, Akil Kansakap, Kalot Mulchak Sinking, Yashko Kueltel Mama, Utiamaco, Yantio 18 Jabo, Manalti, Mashmachuk Pahakti, le vacuna Wabish Beyilo. Ulak Bashi le tiene ejército, Ulak Shanomolay, le Marina Armada de México, le can Uchuk Talamilo, Jeshukatle, Chakikalilo, Tushianon, Tombeyila, Hachtung, Kutsai Kuyolo, Teluyanto, Kahnalo, Beitun le Bajelo, Tujabil Tunsha en 1966, Katon Hetz, Uyandalenuk, Besahil Meya, Ukaba, Plan DN3, Teluyanta al Maco, Tumentushan, el río Pánuco, el Alcapja, río Pánuco, se te yo la se tenga chaikatu bula, jejelas tu shilo, tu lumin Tamaulipas, Becham, Veracruz, Beitun Chiguhets, el Uyantal, Lenuk, Besahil Anta, Ucaba, Plan DN3, Bechamaco, Tile Ejército, Becham Fuerza Aérea, Letio Tunco Yesco, Tulaka Bashu Pata, Lubetco, Betel Uyantal, Maco, y Chile Meyahil Gelo, Beutskibatik, Letieno Hochmak, Kawilikesh Gela, Jejelas Uhatsil, Utsabale, Antahil, Plan DN3. Ulak Basha Nuk Besahil Meyahilo Kubeta, Much Kabilukaba Fundación Kellogg's Yetel Umolayil Nahilop Shock, Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi, Yenubetco Jejelas Meyahilo, Tijo El Mectan Cajilo, Yetel Much Kabilu, Mulu Meyakunubeto, Manal Washakpel, Manal 8, 1 millón el peso, con Toholtetje Meyahilo, Geloba, Tukahilo Yashkaba, Mani Chankon Tishka Kalkupul, Yetel Tisimin, Meyahilo Tunshan. Kumbet bitakichil mayat am chaluyanta al palal helas barro kumbet bitale bajelo chen le barin sekotesh walkila we mikilba estun tukat ne no la barro kano yuhel tal tush kutsaba la vuelta barro yuchul taktulaka tush bishbi kuchkeshe tuchikul tele Yucatán.